mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka ni Allah Ta'ala tambah lagi sifat-sifat mulia mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka beriman dengan iman yang sebenar, iman yang diterima oleh Allah Ta'ala, iman yang sah, iman yang sungguh-sungguh. Beriman kepada Allah bersama dengan Nabi Muhammad SAW, mengikut ajaran Nabi, dan beriman kepada hari akhirat. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah kemungkaran. Di sini menunjukkan bahawa menyuruh kepada baik, mencegah kemungkaran adalah sifat yang penting bagi orang yang beriman. Kalau jadi beriman saja, tengok maksiat, tengok munkar, awak tak tahu je. Awak tak tahu, tak ada apa-apa, tak usah cara lah, tak usah balas dengan orang. Ini tak pakar ni. Tak pakar, bukan iman yang sempurna. Banyak ayat-ayat Quran yang berawal kita baca dah. Sehingga golongan ahli kitab yang dipuji oleh Allah Ta'ala menyatakan mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh kepada yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah kemungkaran. Mereka menentang maksiat, menentang kemungkaran dengan tangan mereka, dengan lidah mereka, dan benci kepada kemungkaran itu. Kalau duduk bagi lesen ke mungkar, bagi lesen ke maksiat, hak yang tengok pula buat tak tahu, siang tak ada apa-apa pada dia, pasal apa? Kita mayang dah cukup dah. Ini bukan khairul ummah. Ini umat yang membawa celaka dan padah. Umat yang tak dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Disebut dalam surah Taubah. Orang-orang yang beriman lelaki, yang beriman perempuan, bertolong menolong di antara satu sama lain, menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran. Mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, dan mereka mentaati Allah. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang yang mendapat rahmat daripada Allah. Maknanya kalau tak cukup perkara-perkara itu, bermakna tak dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Itu yang teruk. Kehidupan dalam keadaan yang susah menghadapi bencana kerana jauh daripada rahmat Allah. Mestilah menjadi sifat, mempunyai sifat yang sempurna. Beriman kepada Allah dan hari akhirat, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka pula segera pada mengerjakan berbagai-bagai kebajikan. Bila sebut kebajikan, berlomba-lomba, bersegera. Nak buat kebajikan, bersegera. Nak tolong orang, bersegera. Nak buat baik, bersegera. Bersegera dalam mengerjakan kebajikan. Tak tangguh-tangguh lagi, kerana takut mati esok. Takut mati, tak nak buat kebajikan. Itulah sifat golongan ahli kitab Abdullah bin Salam dan rakan-rakannya yang dipuji oleh Allah. Wa ulaika minas salihin, mereka adalah dari golongan orang-orang yang soleh. Allah Ta'ala menamakan mereka adalah orang-orang yang soleh. Kalau Allah Ta'ala sendiri beri nama ini hebat, sungguh hebat. Allah Ta'ala sendiri mengisytiharkan Abdullah bin Salam dan rakan-rakannya yang masuk Islam, meninggalkan agama Yahudi, beriman, menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran, kuat beribadat, bersegera mengerjakan kebajikan. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Inilah sifat orang-orang yang soleh. Kalau kita nak jadi orang yang soleh, mestilah disempurnakan perkara-perkara ini. Ini dia orang yang soleh. Allah Ta'ala menyebut mereka lah orang-orang yang soleh. Iaitulah mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran, bersegera mengerjakan kebajikan, dan mereka banyak beribadat. Bukan saja wajib, termasuk ibadat-ibadat sunat. Mereka lah orang-orang yang soleh. Wa ma